ulama wardi nabi ulama laban nangro betapa betahina ulama ganase rabi ulama wardi nabi ulama laban nangro betapa betahina berkan udah dalam dunia nyoman dan dengar ulama udah terarah tujuan berbahagia berkan udah dalam dunia nyoman dan dengar ulama udah terarah tujuan berbahagia lam sebut gelap gulita ulama yang berjaya membimbing ke jalan dunia yang berdoa akhlak manusia terjaga tersetot tajuk Islam cinta ulama terjaga tersetot tajuk Islam cinta ulama ulama ganase rabi ulama wardi nabi ulama labang nangro betapa betahina ulama ganase rabi ulama wardi nabi ulama labang nangro betapa betahina berkan udep dalam dunia ngertaten dengar ulama udep terarah tujuan bahagia berkan udep dalam dunia ngertaten dengar ulama udep terarah tujuan berbahagia depan hukum ke umat nasihat serta doa berhudap umat lam jahit berfikir gailah daya tak junjung tak sedar supaya drop Aceh mulia tak junjung tak sedar supaya drop Aceh mulia jarak ganda musabon dapu bedom marwah bangsa ulama panutan umat Islam singola